azovula azohlabela yona yele yona yiyo nje ngemphethe yona uthi khona indawo la kwelizayo khona into kwelizayo uyamangaza umuntu ukuthi mhlatshele lakushaya izandla abebopha izandla eboshwe amadimoni hayi sekumnandi kunje ube khona isikhono ke somuntu esingathi niyaka kanti buyaphi la uyezulwini la ekhaya azoyibone futhi ungayithathi le nkonzo uyifanise nezinye iy'nkonzo ayikho